jedino su zaštićene oni koji su zaposleni u državnim institucijama. Imaju punu platu za vrijeme svog porodiljskog odsustva. Dok sve one porodilje u privatnim sektorima neće reći nemaju nikakvu zaštitu, nego ne u nekim slučajevima i kriju svoju trudnoću da gazde ne bi to vidjeli, da im ne bi dale otkaz. Za vrijeme njihovog porodiljskog apsolutno ne dobivaju nikakvu naknadu. Koja je razlika između porodilja koji radi u državnim institucijama i koji radi u privatnom sektoru? Majka je majka, nebitno gdje ona bila. Dok se takve stvari ne riješe po vertikali, i dalje ćemo imati nagovještaje bijele kuge. Međutim, opet nadovezujemo na ekonomsku situaciju. Nema ni država čarobni štapić kojim to sve može pokrenuti da se preko noći završi. Podizanjem ekonomske situacije na puno veći nivo omogućit ćemo da se to zakonski uredi i da jednostavno porodilje i u državnim institucijama ili bilo gdje da one radi budu zaštićene, budu zastupljene jednakopravno.